Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko kuva kwa 22 Nyakanga mu 2025 ibikorwa bya hoteli Chateau marara byahagaritswe kuko iperereza ryerekanye ko yakoraga itabiherewe uruhushya. Itangazo RDB yasohoye kuri uyu wa 21 Nyakanga mu 2025 riragaragaza ko kuwa 22 Nyakanga mu 2025 hoteli Chateau marara ntiyemerewe kongera gukora. Riti gukomeza ibikorwa nyuma y'iyi tariki bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho, bishobora kuvamo ibihano bikomeye. Kongera gufungura bizasuzumwa aruko iyi hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo kongera gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. RDB iragaragaza ko abantu bose batanga serivisi z'ubukerarugendo no kwakira abantu bagomba kuba bafite uruhushya rwemewe rwo gukora ibi bikorwa by'ubukerarugendo bigengwa n'itegeko. Iragira iti uruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa by'ibanze ku bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere hagamijwe kurinda ababagana n'iterambere ry'ubukerarugendo rusange mu gihugu cyacu. Hoteli Chateau marara yari imaze iminsi igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga kubera ubukwe bwa Haji Shadadi Musemakweli, usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Gorilla FC na Uwera Boneti. Bwahabereye bikavugwa ko bahawe serivisi mbi. Musemakweli na Uwera bashinjiye hoteli kubura umuriro bya hato na hato, ndetse hakaba nta nyunganizi yawo yari ihari, kudakurikirana ibibazo byabayeho mu gihe ibirori byabo byabaga, gutanga serivisi mbi, guhindagura ibiciro babahereyeho ibintu, ibibazo by'isuku nke, kwica amasezerano no gutanga serivisi zidahwanye n'urwego iyi hoteli bivugwa ko iriho. Gusa ubuyobozi bwa hoteli bwahise buganiye ubutabera buvuga ko aba bageni bakangishije hoteli ibikorwa byo kuyisebya no gukoresha uburiganya ngo batishyura amafaranga bari bayibereyemo. Ku wa 18 Nyakanga mu 2025 umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yemereye igihe ko bazi iby'iki kibazo kandi ko hari gukorwa iperereza, ariko yirinda kugira byinshi abitangazaho ngo bitaribangamira. Yagize ati iyi dosiye turayizi kandi iri gukorwaho iperereza, nta byinshi twavuga bitaribangamira. Ku ruhande rwa RDB yahamije ko nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. RDB yahamije ko ikomeje kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Wakoze kandi gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe, aho nje wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkaratekereza ko kandi umeze neza. Wowe utameze neza ibihe birahinduka, kuko uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section. Icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu.